Kading kabalah kelang baha, hakas ngi ublay, kakatsau tarik ulber arjar arpuwe, kalabamdu, yakawe kaying kabadon, hapo jongkasnong malongwir, South West Kasils District. Katkum ka FIR bol ujor, daw ba krawbok linwan yang hamo korwat police station, loong bakane ka jingjia, kelajia hakapor lay baje janmit. Parahakane ka jingjia, loong bakading kalaklang, nengkong nakibenta basyapo jongkaying, batang kato kanepor, kalakem deng lut khoj baro. Kane kaying kabla ingkong, kade kaying bau ba krawbok linwan yang uju penon kamru kum kajakashna jingsna lanega furniture. Layo ru banlum jingtip, banalor uba krawbok lin yaki artili ki kamera jongkane kaying pat lapenon kam dau ba plin tongwa bansyong bansa. Kajingdu nong hakane kajingjia, kalalong kabakraw namar hapo kane kaying nakaliang uba plin ujubu ikitiar ba penon kam bansu juti namalong uwe ni kinung su juti hayo makarwat katba uba krawbok pat upenon kam banbu ikitiar mystery ding kum kiwaj kikurat kimashin bat kiwe kiba uju penon kam hakaba osrong yakiding bat kilentang. Kajingdu nakane kajingplu ing lantat bakalakot saduk kilailak tam ia. Ya kadau jong kajingplu jong ketika ing karadu menta ompat lak bentip namar hakane kajingjia om syamladon mano bayu i ya kajing sedang jong kajing kemding. Henry kajing tokit alor kane kajingjia kadang ya syakmat banlap ya kajing shisha.